Idagaro din irugi nga iba sa papagayam deto'y lagip tinapalabas ni pagayam ti Venus iti Ilocosur. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, apay nga ta ang nga kanagito'y pala nga panawin. Nabayagan manong, didi ko nada nga inuugma nga paset ti biyag. Dadayan ti milimnyal ako nada manong. Nga mapay, wano, kasta ka di nga talaga, ti biyag, nga dalatamat na kitay matapubre ako nada. Dahil magsasao manong nemi, nga iti kanuman ka dinto ka no agkalub ti sabot ken pino. Dinto kano dumsa aguno bumabati langit nga umagek iti daga. Nga mapay nga no ilaban mo ti panagayat mo, uray no laksiden da ka ti pamilyam. No budno da ita nga ayat ket uray pagrigatam. Tayo na da nga ni ayat ket nagpaido maunay no mariknam. Uraan yaman ti mapaspasamak kat ipatungpal mo laing datang ayat. May sagmat kadagiti kang kanayon nga dumdum nga kinagbibuya kadati nga programa manon nemi kat kahit kumait nga isalaysay deto'y lagip tinapalabas ko, lagip tinapalabas mi nga di minto pulos malipatan iti oray kaanuman. Nga makunamat nga true to life success story no bambay nagrigat kami idi ununana. Ngayon di ko maodyanan na teko na tayo no adanamnamam may kang katinaranyag anamnama ken na dumteng ti barungag sapa. Kasto man nga rod manong naming nga rugyak daytoy nga pakasalitaan. Idiaddan puot ko manong nami mariknak tirigat ti panagbiag. Teko nada akang kanawin ko mangmangeg kadagiti daddo mga surat nga kunada nga sangka sa pulan sangka apuyan. Kabuta pa extra laeng ni tatang kastamot tayo kininanang luwa kami nga kabsat manunemi kinimanong June when iri nagbasa ako ni elementarya kastamad dan kini Manong June. Ejay, piman tanagal alusan dagiti arawaten mi nga makamulang dagiti tattao akaruba mi amang ted dagiti sanda na kay kayat manong. Tanya nga rod, hagami man nga kaskasera manon naming gagangay lang dati ko natang abong-abong kalapaw, barong-barong. No, payadda kami iti away manong. Sigun kami kadananang kinitatang ket naidakdak dalaing iti daytang lugar ket awan kabagyanda. Dito'y manunimi nga lugar iti nagpainganda. Tapno di kasta ket maitarayan dalaing dagitay mangsapsapul kadakwada. No, at damang sapsapul kadakwada. Sigun kami manunemi kininanang idamagik no anya ti pakasalitaan da kinitatang. No sa dinot ayan di kinaganak kininanang. Kino sa dinot ayan di kinaganak kinitatang. Nagadi awa-awa kami kumamit ti lolo, lula, uncle, auntie, ngamawan. Huwag manunemi nagamamuda kano kini tatang sa Jaya, Manila, iti syudad. Idi tanapan nagtrabaho ni nanang akas katulong. Isumat ti panagamamuda kinitatang manunemi. Nagkarelasyon da, gabatag pimpinateg da, ngem di makadakes, idi kano tanamuan, di kitnaganak kinitatang, tirelasyon da kininanang. Sinupiat da kano, imbilin kano idi, dagi tinaganak, kinitatang, nga lipatan na, nga andaywan na ni nanang. Ngam kabuti patpatig ni tatang ni nanang ko. Dajay. Kinaykayat na manunimi ti nalaksid nga anak.
ngem ti lipaten na ni nanang. Naipasagap sa piding kanyak manunemi nga gapo iti kinapudno ti tunggal may sa kadakwada. Ing karigatan da nga inlaban deta nga panagayat da. Wen manong. Namuak manunemi no anatinagan dagiti naganak kini tatang. Namuak. Insusurat ko manunemi indultulin. Irin to, tadamat lata iti bagko manunemi tiladawan dananang kinitatang idita babaro babalasang dapay. May agbagay dalaunay tadapintas ni nanang ay malakang kwa na kaya nagwapo mat ni tatang manunemi. Nagraduar manunemi ni Manong June iti elementarya. Nag-high school, kadidi agraduar kamat ten elementarya, siyempre nag-high school akmat. Nakamlat ta idi, manong name iti agkuyukuyog, ngagkabsat. Tapos nung makainot kami, magmagna kami, taso digmat lang ti eskwela. Tadamat ta nagidi kong daway, nga mga sibro kami, nagruna ng birthday kami. Tadamat nagidi kong daway, manong name, nga diretso ti nagtrabaho ni tatang. Iti construction. Di magadagas iti nagraduar ni Manong June ti high school na idalit ni tatang iti sakit Manong Nemi. Wen, gabuti sobra nga panagbambanog na. Saan nga kinabailan Manong Nemi ti bagina, dinadagsen nga trabaho kat na idalit iti sakit. Nagproblema ni nanang Manong Nemi ti kwarta apang paduktor na kinitatang. Nagsusursur kadigiti mabalin nga pagutangan nga masino ko mga rod iti mangted. Kaya nasino ko mga rod wano kapasa din ko rod ko mga rod pangalaan ni nanang ti pagbayad nanto nukas pagarigan ta pautangan tayo suna. Manong Nemi 15 idin ti tawen ko bumalasa nga ako. Kapay ngamin niya santing nga agkidaw ti tulong kadagiti naganak kini tatang nanang anak. Sang gadi nga kunayo nga napaknang da? Baknang da? Ngamili nagsidalaing ni tatang. Gapo nga ron ta, kinaykayat na kayo nga pinili. Ngamisud nga naganak. Ore man ngas pagarikan ta amu tayo ti handa. Takal ti pangmatik. Nga sada nga amu nga tulungan ni tatang mo. Gapo tayong bilang dan nga natay. Manong Nemi tinaramid ko, aday din cellphone, aday din Facebook. Idita, may sagadagiti gayem ko kung nakaskulaak, Manong Nemi tinagpatulungag, ada Facebook na idi, ada cellphone na idi, ada touchscreen. Nagpatulungag kang kuha na kit in-upload mi. Tika sa saad ni Papang, nga naidalit. When pinicture me, in video me, Manong Nemi sa amin upload iti social media nga nagpanawagan. Ano sa sinuman, inbagak pa iti iti idlanad ko ti pudnunganagan naginagad kang kuwana kadibagak lula kaasyon yung umani tatang salbarin nyo kumatibiyag na kasabulan mi tatakalakan ti dahantap no maispal ni tatang ngam saan mi nga nauray ti tulong da. Manong Nemi nabangko pa ida sinapsapol sa Dia Manila, Manong Nemi, doa kami tigayem ko, yam sami na sapulan. Katsaan nga nakalasat ni tatang. Natay ni tatang, Manong Nemi. Kastaw na nga rod ti managladladingit mi Manong Nemi di daytang ipupusay ni tatang. Kasami man lapulos Manong Nemi ng karigatan nga kinabailan nga pinaagasan taawan la ti awan na kunada. Nadaruna nga ni nanang ti kastaon iti sangsangit na Manong Nemi. Darap pabasulan na ti bagina no apay nga di man lapulos nakairemedyo. Ngawa man lapulos tinatang nabaknang na sinaw ti panagpuspuso na nga nang tulong kumakada kami. Nakaunanda no naipakat kumati usto nga agas kan panaka asikaso ti amami. At siyempre
Naispal ko ma. Jaga mo manunimi tada mangrugi idi nga nagtubo nga naimula nga gura dito'y kaungak nga naiturong ka na ginaganak kan ti kapamilya ni tatang. Ingarigatag pati nagsakripisyo manunimi nga napanang sapo dito posible nga ayanda. Tada address manunimi nga inted ni nanang kaniyak ta nagpilit akidi nga nagturong iti Manila tapno sa pulik. Ngam sana ka nagbalay kima. Tas ako na ni nanang manunemi uri nga ta no nakita na amuanda, nabasa da, nabuhay da ti panawagan mi iti social media. Ngam nagbaling nga natangken ti ulo da. Ngam naddamatag ko na amangan no natayen na kitaganak kini tatang. Di kita ngay kakabsat na. No adda kakabsat na kas pagarikan ko ma. Ti makadakas manunemi idi saanan nga makapagbasa ni Manong June isut si mukatan Manong Nemi kasi mrek iti construction. Inagraduarak maten ti high school Manong Nemi siyempre saan nakakabailan nga pagbasaan ni nanang iti kolehyo. Dahil maten Manong Nemi nga simrek ako ni tinadumang nga trabaho, sales lady, servidura, waitress. Pormontan Manong Nemi. Ngam kaskas di nga nagrigat lahat na manulang ti sweldo. Wen, no saan ka nga nagraduar ti kolehyo, sumrek ka trabaho, manulang ti sweldo. Kas lakayat ko pa idin Manong Nemi, ti mapan makigasan-gasat sa Dya Manila. Ngam igawgawid daklaeng ni nanang. Igawgawid daklaeng ni Manong June. Ken pati manunemi ni Larry kadigaw gawid na. Ni Larry manunemi nagkaredwaran kami ti high school ado identi propose na kaniyak. Agasawa kam kanulaengen idin tasang kumatpay nga inaklon. No pe iso manunemi ti pakariknag iti kunada nga first love damo nga panagpitik ti pusok ni Larry. Iti kunada manunemi kasano nga rod, ti asenso ti biyag. No siga ket nakurapay, kalpasan na, ket padamat nga nakurapay, iti posible nga kataktakon na mo iti biyag. Nga malagip kumet Manong Nemi ti istorya da tatang kininanang. Nga nabaknang ni tatang, ni nanang, nakurapay, takatulong lang. Deda di ka po na no apay nga sanda nga kinayat, ket linaksid da ni tatang. Gabuti panagayat na kininanang. Maitulad ak di man ti inak nga makasara kak tumot nga ta iti baknang maulit nga ta detang istorya. Tekunada Manong Nemi, story repeat itself. Kalbasan ti duwa nga tawen sipod pimusay ti amami Manong Nemi daksanggasat. Tasimublat Manong Nemi nga napukaw mi ni Manong June. Nagsaemen Manong Nemi hapasamak. No idi kat na tayo ni tatang gabuti sakit. Ngem ni Manong June na tayo gabuti aksidente, disgrasya Manong. No kumangamin, ta saan kami nga kastoy nga sang kasapulan sang kaapuyan. No kumangamin ta kabailan, makamailan ni Manong June ti agbasa ti kolehyo saan ko mga pilit nga simrek ti construction nga trabaho. At nag-isuna Manong Nemi manipod iti may kaduwakad sa aran iti pagtrabahuan da. Nagdiso nga na ito pati ulo na Manong Nemi ti semento ti babaha ket dead on spot. Natay ni Manong June kalpasan ti duwa nga tawen nga ipupusay di tatang. No kasano ti panagarubos digiti luami kaninanang kaniti pupusay ni tatang kastamat manen Manong Nemi ti ladingit kan ladang nga marik nami hindi pa nakapukaw mi kani Manong June. Ape kasto ti biyag tayo nanang. Ape kasto ti biyag tayo. Apay.
Ani ti basol tayo tap dumapasamag ka na tayo ti kastoy. Apay. Nagita ti salsaludsudak manunemi nga maiturong kinina ng kabayatan. Nga nagabay kami agsangsagit. Gatamtamdagan mi ti kaslamat maturog laeng nga langa ni Manong John iti kadarin ti uneg ti lungon manunemi. Wen manunemi apay kastoy ti biyag mi. Apay nga dakam ti kastoy kasla dakami laeng. Napukawan, tatang sa simaro ni Manong John, dududwa kami kininanang. Da kami nga dua, ababay manunemi tinabati. Nalupoy asumarangit, kadagiti adapay, ken dumteng tupay nga suot ken panubok ti biyag. Kasano nga maragpat mi tinimbaligyan nga biyag, iti kastugag sa samusam nga pasamak manunemi. Poen manunemi ng langib ti batog mi nga langit iti inak. Imbag kininanang manunemi talisto nga makapag-recover. Umadang agtrabaho tapno da pagbiyak mi. Idinto ta siya kat kasladyakon kaya ti sumprek iti trabaho. Anak, nagpupupuk kalatan iti balay. Adadang mariknam tiladang. Naitiklab ta agpadpada, bumangon ta. Magnata. Yan. Mag-move on kan anak. Sublihanam ti trabaho dap no may luliwag mo ti amin. Nanang. Kasla kay kahit ko pa'y kidinti. Ngagasawa kay kinilari kasta. Panawan ngagbaymesa. Talagang panawang kayo. Ngamsang nga magkasawa kay ni Larry. Mapanam ka ron. Mapanag sa Jay. Siyudad. Iti Manila. Mapanag ba't makigasang-gasan? Nadlaw ko manong name itiliday ti rupa ni Nanang. Abusta dati ka naliday adadamanin nga limiday dimbaga keng kuwana. Gamapanag sa Manila makigasang-gasan. Anak, kahore sa dinutayan mo. Adalang dito'y arubayan. Tigasat nga sapsapulim. Awan nanang. Ada ito sa paling lugar. Kahit mo ka di nga. Pasurutan di tugot ko iti napalabas. Mabang kasumrek ag trabaho ti syudad. Tapnuan niya. Dakdakil ti sweldo sa diyan. Adado trabaho sa diyan. Ang pagdanakin nyo ng binulang ngagpawitak ka na kayo. Para iti kasapulan nyo. Adaka na kayo ng urnungin nyo, no gastusin nyo. Basta makastray ka kaunti trabaho, binulan ngagpawitan kayo. Dinagidi kayat apalubusan ni Nanang manunemi kastamaten kinilari. At minsan manunemi nagkuyog kam kinilari, bakasyon, Domingo, inawis nak manunemi, ganapang kam nag-shopping kano. Agpili kan. Siyak tagbayad siyempre, iregalo para kang ka. Nagsuldo ha. Iso nga, gumatang ka ti para kang ka. Sanin. Larry, amay mat, kakaisodo nga nagpasyertang. Umet-amet ag-shopping ko no Ore no manulang ti sweldo, iti makalawas, iti construction. Agananan ka, iti pa nagtrabaho ti construction. Ang mga no, may bada ka ni manong mo, nga madisgrasya. Venus, oras sa dinutayan mo na talaga nga oras mo. Oras mo nga talaga. Dejay di na nagpatingganan ti bihag ni manong mo. Tapos tamat ang ganito tatang mo. So nga, saan nga panunutan dito? Gumatanggan. Alam mo, dati pidik para kang ka. Okay? Gaya padas. Pinugustuhak ni Larry manunemi. Nangal daw kami manunemi ti may isang food chain. Naragsak kami. Kalbasan na inyawis na ti panagbuya miti sini. Nabaga kang kuhanan manunemi ti panggap ko nga paman makigasang-gasat sa Manila. Ay di itada kami tunag ti magsinyan manunemi mariknak tinairut nga rakop na kanya. Agul ka, mabitla nga pa rakupan na. Girlfriend na ka din. Sigamat. Si Morty ko kumapay kanya karot nga si Marek ti pagsinyan.
Hanggo pa yung baga kang katiyas, I love you to ha. Oresan mo na yung baga di kasta. Iti susurot mong kanya. Talagang ipagpatignak mo. Nga mamam, sana kas kang gatisap sa pulik. Oh my God, ang sakit naman. Kahit ko lang yung baga kang ka. Yes, I love you. Nga magkasilawang kang gatisap sa pulik. Venus, kahit mo ka di nga surutin, titugot ni nanang mo? Aday tatirason no api nga kahit mo't mapang makigasang-gasad siya Manila? Kahit mo ka diti, nga damat karelasyon mo nga bakna? Nga laksidan dan tumat nga anak? Kadagrigat kay tumat? Agas ti pa nagrigat datatan kinanang mo? Lari, Venus at tuyak. Orasan ta nga na. Ura gagang ilaklang nga construction worker. Kadagbaling ka nga sales lady wano niyaman ti trabaho. Tinapatek kadag pimpinatig ta. Tinapatek kat agnagsakta. Ti kadilaing kinamak na ngono pira kwarta tinapatig keng ka. Ura mat adog kwarta awan ti ragsak awan ti panagpimpinatig yun. Gas pagadikan na makasarak ka iti nabaknang inayat na ka kuno inayat mo man amangan no tilaing kinababaim kinapintas mo ti kalkalagaguman na amangan no agawid ka dito probinsya nga masikog makamutan saan ka nga may gawid dineto pa may gawid ni nanang ko sikantukid din Larry iso nga nakaikad din akon kalbasan na ito yung panag-date ha. Isumatan di pa nagpakadak kang ka. Tanaw may nga lawas. Agturo ng ton sa di Manila. Ngayon sa din pagturasam sa jay. Ada textmate ko, kayem ko. Nga mangirekomendar kanya kiti may sa nga pamilya. Nga pagpaayak kakas katulong. Kasano no, makasarag ka rin tayo magmalmaltrato kang ka. Sa nga tamin. Kasano no, at agkursunada kang kakit. Ang mga no di amom nga lalaki kit kursunada na ka, serkan na ka itisilad mo. Uno di anak di amom kit. Kituan. No di anak di amok. Ngagkasadar kami. Baro iso na kit balasa nga. Kit agkursunada iso na. Kit agayatak mat kang kuhana. Why not? Talaga ka di nga kahit mga surutin titugot ni nanang mo? Dahil ka di nga talaga ti panggap mo? Ha, Venus? Awang nga rod tinaramidan manunemi ni Larry itinayta nga desisyon ko. Tadinakpay kabailan nga igawid ni nanang nintulagid din Larry. Ngamiso ni Larry manunemi tinangitulod kanyak itibas manipod iti kabisera ti probinsyami ngagturong sa di Manila. Kredi tudong tengen ti oras nga aglugan ako ni tibas. Inarakop nakbanan ni Larry. Ang kanayon ka nga maibudi ka na kiti kararag ko kinahapod Diyos. Nasabi ko ma, tanuan niya man ti panggap mo. Iti pa nakigasang-gasat mo sa di Manila. Sabi ko matagbaliki ka. Agbaliki ka. Agbaliki ak. Nga makasapol iti nabaknang. Mga pabaknang kanya. Uwan, naisumanday dati kayat mo. Nga manadang ikaw. Idawdawat kong sabi ko. Tano kasano tilangam ita. Kastan tumatilangam into nagsubli ka. No si kakinsyak tinekari. Mapasamak lang mapasamak. Ngayon nakaspagalikan saan? Awan maraming ta. Inakon, urorahig ka. Urorahig ti pa nagsublim. Venus. Agawan naglari. Agsubliak to. Ngayon jak tula mo no anyan tuntilangak. Kanan ti kasasad ko ti biyag. Into nagsubliak.
Basta subliat to. Sinabat na nga rod manunemi di textmate ko nga ni Virgie ti terminal ti bus. E nagadarakop kami ti textmate ko ti gayem ko manunemi isuna kit taga Bicol. Oh, ano? Itad na kita. Sa bahay. Ino to yung balay? Ano? Bahay nyo? Hindi. Sa bahay na nangailangan ng katulong. Sige, mag-taxi na tayo. Dakal nga balay, manunemi, iti nang ipanan na kaniyak ni Virgie. Naku, Virgie, baka hindi ko kaya ito. Kaya mo yan. Isa lang ang trabaho mo. Ano yun? Maglaba. Pero hindi ka mahirapan. May washing machine naman. Nandyan na ang matanda. Sino matanda? Yung panakabos mo. Nakatulong. Pero hindi yung may-ari. Si Nanay Belen. Nanay, si Venus Pramilocosor. Alala. Sumrikan. Ilocano kayo, Nana? Nag-atagay sa bela. Alala. Sumrikan na amukan kini Madam. Manong nemi Madam kunana napintas a babae nga iso ti asawa ti aking balay. Bak nang damanong nemi. Businessman kano ti asawa na mamanong nga darito'y balay. Inya mamunak nga rod manong nemi kini Madam Sylvia. Okay. Imbaga na manong nemi rasken nga ramidak. Ngawan sa bali nga ramidak no di agla balay. Namistrikto ka no manong nemi ti asawa na tilabaan ken plansa. Masabog ka no nga nalinis nga talaga. Manong nemi, hanak nga rod nga narigatan kat syempre ti pagpintasan na naimas ti makmakan, manong nemi makompletok ti maturog, tano makalaba akon, manong nemi kat may bilag ko maakas kon, maplansa kon, aumutin sa baling aramid. May kasang sarita kaya Nana Belen. Ti bakit manong nemi nga panakada pangulo mi nga katulong nga na palabas ti makabulan nagpauitak kininanang nagsurat akmet kinilari 2 bulan 3 bulan 6 kon nga bulan ditoy jak medlangan makita ti amok nga lalaki busy nga min manong idi makita ko ni Suna tadimteng nga naggapo iti abroad nakigtutak idi makita Tatang ko? Uy, sino ka? Bakit mo tinatawagon akong tatang? Si ka ni tatang ko? Si ka ni tatang ko? Kayang ingas latan day di tatang manunemi ti asawa ni Madam. Nga iso day ito yung manunemi ni Sir Noli. Wen, iso na lang tanadalos, guwapo iso na ngim no, napindas matibado, kaya agpagwapo mat day di tatang ko manunemi kat syempre agkakaingas da. Carbon copy. Dito ya ka nagsangit manong nemi idiwadag nak tarakupak bete ni Suna. Aging ga manong nemi nga dito'y ko naduktalan nga kasingin gayam de di tatang ko isuna. Arat na ka ni tatang mo? Rolly? Ang ladahon na kanyak. Ladahon da kininanang ko. Kahit ko ipakita ka na kayo, sir. O sige, ipakita. Ipakita ka manong. Tiladawan da kininanang. Oh my God. My twin brother. Kasihin mo? Dito tatang Rolly? Yeah. Sweetheart, Noli. Dito yun, tinambay idig na sapsapuli. My twin brother. Sinapsapul yun.
ti ama. Yeah. Nagpanawagan na iti social media. Pinicture ko iso na nga dati ospital nga naidalit ka pati sakit. Tagpatulong ako maka na kayo. Nga, awan tinauray ko nga tulong yo. Iso nga natay. Natay ni tatang ko. Kanya? Natayan ni Rolly. God knows. Sinapsapol mi iso na. Nang ro na edi tanatayan da papaki ni mama. Naudi nga bilin da papaki ni mama. Sakbay nga nagsatanda ti Agnes gabo tanatay da ti aksidente. Nga sa pulit ni Rolly. Sinapol ko. Sinapol kayo. Amo ti Diyos nga sinapsapol kayo. Ngimsan na sigurong tulok nga masapulan kayo. Sinapsapol kayo met angkel. Idi tamay dalit ni tatang ko di sakit. Sinapsapol kayo met idi nagpanawagan akmet. Nga mapay imayak pa dito'y Manila. Iso na laing saan nga dito'y nga address. Sa balit imbaga ni nanang kong address. You are very sorry. Sa midi nga kanunungan tikas diyang inaramid na papaki ni mga parang laksid da edi twin brother ko. Gabot ti panagayat na tikas kas kininanang mo nga nagbalin nga katulong mi. Diya ka mo no ape kas diyang amin da papaki ni mama. Da ore ti asawa. Nagapumat iti baba. Marigrikat matisuna. Inaramid damit kada kami tinaramid da. Kini Rolly, kini nanang mo. Sunalayang tam, saan kami ni Madayo, napakawan na kamot lahing idisakbay nga natayda. Nga dahi tamat tiga po na no ape nga sinapul da kayo. Nagturong kami mat iti probinsya ti Ilocosur. Anyam, sweetheart, pass is pass. Awan ti maramidan tayo. Awanin da papaki ni mama, awan maten twin brother mo. Tinaskin kat nasarakam adadto'y ti kaanakam. Nga nagbaling nga katulong tayo. Venus, Uncle, kahit ko makita ni nanang mo. Kahit ko tagpakawan, idanon ti pamakawan da papakin mamakin kwa na. Kahit ko makita ti tanim, Daddy, rolling kasingin ko. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagamit kami dito probinsya ti Ilocosur. Mas dahawi di ni nanang ngem idi tamaamuan ng ti amin nga dagayam kasingin dedi tatang. Amon ni nanang ngem saan namat ngamin imbaga kaniya nga kasingin na. Naragsakan ni Suna manong nemi ket oray ni Larry. Kaya't nangasawan manong nemi natunuyak ti arapaap ko nga sumaya at tibiyag na. Nga saan nga makiasawa no digat natuntunak ti puon dili tatang. Pinagbasa dak manong nemi the uncle Noli ket nakapaggraduarak iti college. Nagtrabaho ak tinulungak bat ni Larry nga nakapagturpus. Ket nagturpus met iti kurso ng engineering idinto tamay sak nga accountant. Nagtrabaho kami, nga dan kami, iti napinas nga trabaho, kadaging ka iti nga dan ornong mi, baban titulong da uncle Noli manon nemi, en grande ti kalaysan. Nadan kami ti kabukbukodan nga balay, kadito lang probinsya ti Ilocosur, tinagbalayan, nagtrabahuan, ken nangibangunan mi ti pamilya mi. Dadan kami ti talo nga anak manon nemi, ket nakananama. Nga may kami ida tinaranyag ka masagbayan dagi di talo nga anak mi ni Larry Jr., ni Jennifer kastamaten kaniya Lokring. Nabigsapay lang ni nanang manong nemi taiso ti mga asikaso kadagiti puko na when naman pa da bukod mi nga driver ngem ni nanang kuyugan na digiti puko na mapan eskwela. Sanan to oray di da nga gawid. Nga isuda, ninanang manunemi, tikang runan nga mga sasikaso kadakwada.
Nga dapat na gini kong daway siyempre nga agkukuyog kami nga sang kapamilya nga mapangka magbakasyon sa Manila, sa Davao nga yan ti pwesto ti negosyo ti pamilya ti tatang. Manong nemi adu digiti saan kasla saan nga mamati. Nga da kami idi nga marigrigat nga gnanaed iti barong-barong manong nemi kat napintas itan ti balay mi, napintas itan ti biyag mi. Nadongpal ko terapap ko manong nemi nga lumungaw nga saan nga makiasawa iti baknang ngem natuntunak ti pamilya ti amak nga da mabalin na. Nga agbababawi da digiti naganak ken kuana nga nanglaksid ken kuana idi. Kabo iti panangibig laban na iti napudno nga ayan ayat da kaninana. No kuma, nasapulan na kami kumaidi. No kuma, nasapulak ida idi. Siguro manong nemi si bibiyag palaeng day di tatang kanimanong tiyod. Ngayon te kunanan, noan niya talaga tinekari mayat tay manunusaan, mapasamak la papasamak. Dito nga rod, manong nemi, ti pagkasaritaak, agaslajak patsyen, nga nagudud kumatlang di makunkuna nga naimbaligyan, nga nagtungpalan ti amin. Sapay kumanda, damat na imatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga di mga ganagbuyak, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Venus, iti Ilocosur. Thank you king ka, Venus, di tayo Ilocosur, tingin ka pa ng iburay iti naimbalgan na pakasalitaan nyo, pakasalitaan. At thank you mat kada kita nagbuya ken nagdangag intun bigat papagayam sa balin tuman na pakasalitaan lagip tinapalabas tintay basa. At tuyan di pagayam yo ni Manong yo Nemi Ruiz. Mangibatbati akong tinimbag nga oras kada kay aming nga sa kapada. Babay na po.